Rirare igongona ria Kieha na maithori, andu a nyumba na arata makihurukia Ian Mwangi Kamande na mwari wa nyina munini Precious Nyambura ituura-ini ria Ikuyu hakuhi na tauni ya Maragua. Gikuo gia ciana ici giukite ihinda inini tu kuma family ino yahurukia mwana wao wari githathi kumana na ndwari. Ithe John Kamande akiuga gutire shugo o ciothe ingitariria ruo ruria matigitwo na ruo. Hii pigo imekuwa pigo kubwa sababu wametuacha wakiwa watoto wawili pamoja na walikuwa wanapendana sana. Ian alikuwa kwanza kuwa mwanajeshi na ndio alikuwa ameingia hata kwa scout. Na Precious alikuwa anataka kuwa sister wa kanisa, hata alikuwa very active kwa kanisa. Ian na mwari wa nyina makuire thutha wa kuguthwo ni matatu hakuhi na thukuru wa Makongo kuria marathomagira. Kurerikana ndereba wa matatu ino ari muriu. Makimenereria giko giki maabitha kuma honge itiganite iria ithingatithagia wigirĩrĩki wa matereba barabara-ini maugite thirikari ni yagĩrĩire kuoera ikinya matereba ta aya ari hamwe na kurugamio kwa marũa ma ũkui wa sako iria cianyitikana na ciĩko ta ici. I want to put some people on the spot, the sako that killed the child, and also NTSA. What action have been taken? Maugite ni Kieha kuona matereba aingi makoretwo magitwarithia ngari maria riu makiuga thiko ici kuri na cienderio cia njohi stage-ini cia ngari. Hizi pombe za vipango muko na mtu dakika mbili ameingia mahali na tayari acharewa. We want to say that this must stop. The law enforcers must stop this because we have done everything possible to regulate our roads. Muikarĩri gĩtĩ wa kĩama gĩa gũthingatithia wĩigĩrĩrĩki barabara-inĩ David Kiarie augite ni arathingata ambunge gucenjia mawatho makoniĩ ũkui nĩguo gũtigĩrĩra matereba arĩa manyitikana na mahĩtia ta maya nĩ makuua mũtharaba wao. Traffic Act kuna mahali ambapo unaona mtu ambaye ameua na gari huwa inachukuliwa tu kama ni causing death, driving dangerously. Lakini tunataka zingine sasa zibadilishwe. Manake case kama hii, this was pure murder. Rere tirita rĩa mbere mutino ta uyu kuhanika, murutani munene thukuru-ini uyu wa Makongo Esther Wahome akiuria thirikari gwaka darasha nĩguo gũtigĩrĩra arutwo matirĩ ũgwati-inĩ. 2 years ago, we lost another child at the same spot. So it appears like it's a black spot, but a lot can be done to prevent such kind of accidents. Hadwini Hakameme TV, Jitagugena, Wawaduro.